Impact TV Kuki channel hi avela tuni agenda Manipur Kuki edition discussion ar vizausi kaima semlal KIPGEN in bon sabin lim na kahin nai kini nahi tuni discussion arai ki holim na di topic chu hi le role of parents in students career nu le pa te ho in chapang ho simlai cha te ho hin hoa akil hendi a career ro adayo alung tu mo hi e hon iti role ila pi di ham ti thua hin ke ho di wa hi in parents ho hi best teachers on in ama ho in influenceable ball he chapang ho in copyable in so everything begins from the family in sungai mayo sikipana hi in season parents so nu le pa te ho in icha te hi iti influenceable ha ma ho in adai lawo lekha simna wa hen na ma personal life ai jong le iti influenceable pa hi di ham dik lo ham adik lo wai jong le iti sipat di ham so like iti I khat di ham ti thua ho di hi in isi ke olim na ding hang to ni Impact TV Kuki channel studio guest ni hung ke kovin ma sa pene mani chu ta la na hin kating ka koma tau hi zam ta pi NENGTINHOI KIPGEN administrator Salom Academy MOTBUNG Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lim na kahin nei nahi abana tau hu pu Dr. JAMKHOGIN LHUNGDIM Assistant Professor Central Agriculture University Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lim na kahin nei nahi ai le ke holim na chun pan pai jing ho hitin na ma sa penin pi ko ma na sing te pi NENGTINHOI ko ma sing kating tunja ka hin sai bam chun student hello le cha te ho hi in sunga ko na hung ki pan hin na ai ama ho hi first in school a direct as in sunga ko na hi ane wa pa na hi hung sai le na hung ki pan wa hi sabang kha so hung pen thai lo la hung chi thai hung ham thia pa na ko I tabang a hi de ang ho nu la pa te ba hi ako ma sa pe ji ta na ai le hi chi uproot hi chi hin pui to pa ko isan ga I pui wa hi le hunung le ama dei lo a career le ha sim zo hi lo le hung le zo tin isan ga hung asong thai na na hi sai ma sa thai Tilzo say to in sunga ko na hung ki pan ai in Bible la hu chapang hu I tabang hi ding chu aum chan achong chana ki he ai hi dai na thi hi chu 90% chu chitabang hin te ti chu Bible in ai pi hi in enge kum thum tua hi Montessori ki ti ho tabang ai lo preschool ki ti ho hu 3 years dung ho 2.5 ho pa na ho admission ball pa nu na nu la pa ko na ki kang se in teacher ho to midang to hiti a hi ki din pa na hi dai teng da skula ahung chi local si ku atam zo ku chapang hin oya thu la ala hin na skula chi teng da skula oya chu ata san hin hi chi ya chu skula a het na pa ko skula oy hon hil pa ko hi chi pa ko ding det na midang da sei sa nga oya ko ta san hi dai za ku oya kun phatte cha chapang ho psychology a het anga hi aje chu chapang tam ta ha background ki bang pu ye abang kha chu gen thei ta ding abang chu different family background hi je chun oya chu psychology phatte cha a het lo wa hi le chapang chu deal abola so ma man problem face abol je chun oya hi oya ding hi oya quality ti le oya ding quality tam ta hin ama certificate se hello besides ama personality ana tam ta aman a het sa ani anga hi poses bo anga na sidung ya sidil hin bol ting de aman dil hin bol hung khan to du ya chu oya personality ong akivet the hi lo wa la oya sun ipiham chapang ama interest ama thnop na hi chosi si hin heda in tin cha chu na sa ta hung ki ngam ding hi ka sei dan chu hung khang in din hung den din maybe maths so sunga hung the lo kha chu english the ma the a subject chu za chum so ma hon interest pe in tin ya chung khang to ding hin hi chi dung ru ya chu asang lang hung chi ting na chun ipiham doi le tup anei pa chu aman sikabol le konung teng sikabol the ding hi ama azong chung ki ngam ding hi ama ang chung ki ngam min tin asang lang hin sin ting de oya ho yong chun a subject concern dung ya chu ama athep na pa chu na ama chi thi na pa thep na pa chu hi chi pa chu hoi da advisable la le somehow man on decision making so hin la thi ka ta san ni hi ama sa bang lo se chu ki bang poi na subject ama ho thanop na za chum si hin hi chi dung ya chu I pham ama akipi na pa chu hi chi dung ya chu I kha ho ha ahila di na ale tu in pu Dr. JAMKHOGIN comment sing kati
khut phanga khut nga zong hi ki bang hi pon na all 5 fingers are not the same sidam az in sumje nga zong icha te hi zong le isopi zong le family khana chun baw hi hi zong le I dei ingai I hi na hi personality chom chom hi na I let in student iti chu chapong ho ko ma ga family khana cha te ho zong chu adai ingai khat cha ki bang lo hi na I let a whole cookie society I got na ha hing le kha su sim so ke le kha su one of the basic hi na to be pen hi I wa chapong ho in adai angai pa hi le kha to ki kalang thima hi hung lu phala parents ho hi iza da zi ho ipizi hi pa me chapong hi class 10 and pa masanga hi adai angai ho ti chu lung tup alo la career goal ki ti ho hi nei be se po to pipi na chu class nursery apanan simua in kho wa class 10 hi an pha to ka wi lang pya cha simu takhat su pi ka hi dam alo la pi line pi mam a hoi pi mam ti cha het nai sai lo jika chu parents on observe ki bol hin na ka cha pa ham ka cha nom ka cha caliber chu ka het chu right from nursery ki heta chu ama chu tabang memory anayam I lo la itabang hi thanop na niam ti chu hu ki observe ma class 10 to ka hi hu ki hesu ke se bang wa chu u cha ka hu chu thiem jap sharp memory sharp jap jong men te ting la ala sam jap jong men na atha si jap jong ma apon do to so ti la nai la chun sa te yo se equal treatment ki pe the lo ti je nam til la ama interest that chom che hin na ja chu parents so alo nu la pa te hin I cha te hi ama talent du ya chu ala ma thanok nu ya chu ho kha di mo se he a hin la career in ti teng le career ti teng le jam ki hin su ki wa na di ki hin so ning ti ho ta na bi chu asima le ka cha pam ka cha no ham ka hi a hin khuwa a ki wa na the ki sim do nan ti chu priority e na nu la pa te ring ya chu career lam hi tammi tampi na sei na chapang chu interest ama de lu ya sol di ti chu ai tho na a hin lakin ka sei nom chu ham til ha parents so hi pui paten voi chon khama sa ja pati na ki he je be cha te sang very abruptly chapang khat chu tam khat chu athanok kum le ngom chu phar khat jo le hong thasi ong ma chu for example ham 10 and cross ko no la kon interest ya tamatam chu abang chu football pe thanom abang chu acting cinema lang thanom abang chu singing na artist singer hinom abang chu scientist hinom abang chu doctor engineer hinom thoi na sia chu chalai chu very crucial stage chalai 10 plus 2 an khal langom pa ka se bo neu lang chu hele general la le kha ki sim jeng e yo neu lai chu 10 and class 6 7 8 9 jana pi ham subject ke khan nai lo chu na science commerce lo le arts pi technical non technical mata ke nai lo a hin 10 an kalwa khu athan chil diu hum pan ta ya su chi chu nu 10 pa 10 thamgat be chu igai lo wala mo ona chu mo sol the pu ka ti ni tam ta wan chu japang interest chu nu la pa 10 support poi ai lo wale ama interest a chi sa lo wala chi khel no me ti yang thoi a hin parents to influential hi ngai chu na ti ngai hin for example chapang khat chu I pam world cup lai ham khat la chun ice world cup web a chu influence a chu bol u thanom jiu na alexim don talo ta chi jing na bol lang se so gel alexim lang hu boi ta ai world cup ang ki sai pam khat kum ni jo le bol mo pe nom talo ki na hin na ai lo le miem khat wang cho le athanok na chang ke ya zon jong chum ki tho hin na so chu hele tu chu me so it's a very rare case eh sa pang atam jo tines lai le hin thanok nai kum si yong ki tho hin na ya chu mature decision right decision ding I want to parents or role hat mama len mama ka ti no a je chu akil han khilo wale ei thu sat na ding na mi bang khatin I pam kha thanok ja chu
nu la pa ko ma ki phina ai chia hi lo le kha ka sim lo di an chi chu nei sol lo wa le ma cha ka bol ta lo di tia nu jong mi hin na cha te i cho bang che hi le inconvenience ngai chu ai chun ki mu sao pia mo chu mu sao lo tia chu ka cha chu ni pi sim le ai lo le pi chun ke sol le nung le service career lam alo le tam living tam ama hin na ding aki man cha ding a chu silpa jam ti chu nu la pa ten ki hema ma jang ma sa ya chu in jong ki gel to cha ki nei in na ka chanu hi chi hung hi le ka cha pa hi chi hung hi le fil tom chuma sol ne ki gel mo lo chu a hin ama mentality ama caliber ama potential chom lo al chi thei ki lo ya chu ke jun pura force jong ka de pon na ama de lo be sa sol long chu ka de pon ting le ama hon a sei wang wa chu a phalo chi mu ge wa le cha pi ki sol da chong chu ka gel ki thun na ka chu sei chu ha na hin ka sei wang a chu chapang caliber mentality wa tham what study bo ga ti chen ge phat thei ham competitive exam sang ta ji do thei mi ham ji chu mark lower class a ke ta chu ka chanu ka chapa kha chu rank 1 2 hong jingai le chu ama chu tem khat hong hin te ti chu ki kinap la lo de na but chela chu ham fail yung khat cha te ki nei yong chu in hilanga tu sang tai tu yong chu kan ki lo ama caliber study ngai ka ti na chi ka la chu parents role chu kan thai ase ai le ki pawn ai le pi ko man si kin ka ti jo apu nen sai banga chu parents so chun future dia ko mu pi he te na future dia ko mu pi parents so thu su ngai phona he la chun sa te ho chu kunung le wang chun mang lo ni he ti chu asai na ji song a din ai le tui chapang kha chu inja ama na hin sai banga chu exam a hi lo le te se lo phang khana chu pass jing na rank a hung jing ke lo le ja chu kha jing so ai ama chu IAS lo IPS lo phang khana chu ki gel so ai wang ama chu le kha thi wang alu na kha chu le kha nahi so na te taw te lo le la sa lang ai lo le lam lang ai lo choreographer ai lo le designing ho ta ba na lu chu ai ka chu le kha na thip zia hi lang na chinga hi ti ngai ham ai lo le lang alu na pa chu song ha ji chama chu le kha thi wang chu lang chu lung lu lo so na alu na kha chu ni so la ka chu parents so ti decide wang ai nang gel da ai sapang ho hi le kha thim ta ati hi ke mu da ni phat se exam ho performance so ida na first position first rank second rank using au me ahin la sapang abang kha chu ipha informative lo just ale khabu se bo chu na for the examination point of view wa chu le kha chu thep ma them jing hi song le outside knowledge chum ta lo ipha current affairs or up to date knowledge sum lo zong da hi poi na brain wang chu phat na pha o yan pe chu even all the punctuation say siong chu di je na di zui jing the me ai la hi cha theme the zong le sapang alung gela thil chum a hi le na ken ka ga ngai tu dolin hi si da bang chu a hi le chun ale kha chu bang ma thi ma zong le chu hi le chun ama chu IAS ding de u ipizong le ama cho in sunga hi langkhana sedinga minu mi pa te ahin ka ki pan ki hen nang de tulai minu mi pa tam ta hi sapong ho correction bol zo lo da ye na ji su thil phata het wanga acha te thu anu da chu hi chong hi one of the failure hi so na sapong ho sin na ai la in sung su ki tup ta mi he min ta sa chi na thep na sang ta nei zong le mi bi ham le kha them ta in sung chu acha te man so lo hil tu lai de drugs ni ana aki cha ya chum da hi poi na ai la chapang wa in sung anu le pa ten a ho kha na a hi bi ham trust ki ti ba hi trust is a gift na it's not earned but it's a gift ta san na nga ye ipizia chapang kha nin anu pa chu ase ngai lo ham tila ta san zo lo ham ta san thei lo ham iti a hi le ta san na pa chu thing se na nei lo so control zo lo chu pham ti ai la ta san na nei lo so mi khat i ta san ko sei chu ki ta san hi chu na ti khat jong khu min chi chun nu le pa te hi
อาจารย์เตียนห้อยตาสันที่เลยอีที่ส่งเลยอินโซว่าprofessor ปานหินเสบังอาจูจะปังจูcapacity จูจะอาเจดิ้งที่จูอนุเลปานติงเลยสกุลพี่ฮาม subject ข้าละหัว teacher ดีส่งเลยนะมา concern subject teacher science or mathematics or social science ละหัวจุนที่จะปังฮิจิไลนะฮิจิที่จูahead ปีสิเฮียอนุเลปาเลยเขาทีมตาของจุนอ๋อหัวสังจะ ahead คิดหน้าไหลเห็นนะไอ้ละจะปังหัวฮิจิทิลขัดหน้าบอลเนี่ยเดียปุยนะดิ้งปาอาจูเด็กนะตัวอีพิลัมปีส่งเลย any profession จุสุ่มล้อนะเฮนะสุ่มล้อนะเฮ even it may be business เลยค่ะสังตาสิมีส่งเลยนะ business สุบอลละสุ่มมูนะมาเฮนะ farmer ปางสุนไว้ตาโลอบอลละสุ่มมูนะเฮนะไอ้คนจิลาฮี farmer หัว invoice ดานี่กำดังอาวังหัวอีพิเตียมติเลยกำดังอาหัว agriculture scientist หัวจู low ball หัวอามาหัวคุณmesin kia use na manpower mang satelwa mesin kia use abolwa alo muna ko ipi ki khai bo hen hun sing seed drilling bol loina harvesting aza thi dai hi lei ho ko ma zu farmers ni dai khan I gel thu bo hin zai chun nu le pawang pun ipi hi zong le ache na lai ni sumuna ding hi tu lai hin iching ipiti sei dai ho khan to ne na sat ai phatawin India ay kamuzo ni tu ay developing countries at bangtan kat biha office ato muna ti azu na kat call center ho ana tongtong tampita amta na ikhan to buhidan hizi chun ipiham anule pa chun hoi ta sawa hi athungai the ala chaten ta san na ne lawang chun nule pan ade de solving het kati no min hi na aban kinin ka sei bangin ipi line hi zong le I ball zu sum le pai hall na aki manga hin te ka na film atho ayong le film industrial lu sum lo na hin na labor akut ta na to zong le sum mu na hin hi chi chung sang hin inzoba professor pan sei banga achate amit na ding a capacity zo aman he hin ipi zong le mi na to na thanok angai tun chapang kha chun le kha thema thim chun tua chu designing ho bol num tai hi chi chu hi le designing chu le kha thep ngai chu na tho ma hi je hi chi chu hi la designer hon no encourage bol the chu le encourage bol la le designer ho chun sum lo ta ma ta me ga se dinga to ke roslin bang long ko amin than dan na success hi dan ma product ko gamtina ken jong ka thot chu necktie ho waistcoat ho na loi lu bu ho ki thot do ta chu hi je chun nu le paten cha het ding hi ka cha hi ni bo jong le any training any ipi abol pa profession chu chi na thep na lu ni na ti a sum le pai mu na a hi le chun lang khat na chu ki chep chat wai na hi lo pu le chun thep na ma hi le encourage ball ding chu khat ni nong ki pa ta ball ding I profession na hi than om ma chu chi chu ngai ka se ala ki ti na chu ngai ka se hi ai la pu doctor JAMKHOGIN akoma na sikin in kati chilai pi na hin sai banga chu alhun na chu suma hin na IPS jong chu alhun na sum designer jong chu alhun na sum actor kha chu alhun na chu suma hin na hi le ai ho Kuki society contact adang chu da hai mi lo na Kuki society ai ni kha chu inja pi na hin sai banga chu designing modeling acting rasalam ahung lu na le piti da profession dan bulo na china bo lai pi ka na de ha ai lo le civil service exam ho ai lo le SST exam lo le exam dam na competitive exam ho so bo la se kipa na kita bang kani family parents mind concern concept kani on na iti ipiji hidam piti nga chi ibung khen ham na hin sai madam inan sei banga chu jowa sei pen le ka thim ta cha te la le ka thim ta rank hin mo jing khat asei chu madam inan sei ka dia di me ma bang khat he bookworm au min na environment adang outside of his book ma hello yong chu very innocent ta le kha sima ai wa extra knowledge additional knowledge thawen na ai le to kiral la mai sei kina le chun zo ki sei banga chu
athanop na pin chu parents or desire parents or de hi la chun that's well and good chu wala padum dam na ini de sa pi pin ama mentality to kito ide sa pi pin chu aman chu ka thano me ti kha la chun that's best chu aya chu be si kha behal very rare case au mai na in ide pi to ama de class au chi la chun chu wang sin la len pi na আজি chu kira ma kira very very dim chu ain lai langa ma head na ama thaluk ama capacity la ke he aman atit lo asai kha ka otiu te se on se azo lo di khana thanuk ma avu jenga midway failure ang hi ti ki dei ti lo ya chu ka sei banga chu to me men se an se khat adi ta khat chu ki to yo se hi ai ma livelihood na ai ma earning di ko for example sa pangkhat chu class 7 8 ahia chu a khut hong thiem chu electronics a het chu mobile hopo ki che ma lo le light ho sim thiem chu ama chu a knowledge tam hi ong le to technical langa training ka di so la le sang pi ge thi to me lai sa pangkhat robot sim pa ong ko sim pan incentive tam ta pitan na ama background hu isim I het dan wa hu ama hon le kha 10 plus 2 ho sim be na graduation la nai lo alaman robot asim thei chu ipija sim ta ama capability ama khut thip na lam chu na ai chi ta banga chu icha teu chu abang khat chu light sim thip ma thin negative positive ahong ki chim pa na piam technical lama ti house lighting ho pi ta hu thano ma chung to encourage bol din na aji chilanga political science graduate MA sima chu service guaranteed hiloi to ase bangwa chu athip na khara chu hai ta chi sa thia la chun even if he fails class 10 under metric training technical training tam pium chala ITI dung ai lo le to central government tam pi vocational training tam pi hong tan na tailoring ka hai poi electronics lama ka hai poi computer ka hai poi mobile repairing training tam pium tan na tu lai di da mobile e chai tan I chot bang bang chu sa te nei kha la chun it's not necessary he be graduated or master doctorate la se mai be bol ilama chu mano ai jong le for example mi ka chu cha te kha chu mechanic lang hong thanom chu workshop lang hong thanom chu ngari sim na ai lo le piam machine lang thamong thanom mai bang la chu sol de yeng ka ti ai ti lai chu workshop ma hong thanom ho chu parents an workshop ma ani ma nem ji da lai ne ma nem ki nok so na ti lai chu ai wa nga chu tun car nei ngan hewin car kha da sim ba le ha nem ta kha khel bang le service charge ku in terms of 2-3,000 chu per day earn chu ei ho clerk hi wa dam ga hi wa office ai to wa sang som ni som tung som li lo chu na ama ho chun hai ta workshop hai ta ran to mohan motor te bang khu in terms of crore chu mo earn car kha sa le not less than 20,000 10,000 chu ya chu mem ama expertise dungja ma hi na dung ju ya chi chu thilpa hi nai but fear psychosis ki nei chu nu la pa te kate cha pa chang khana ki nei ya cha workshop ma ki tu ni ki ti to ilung neo chu na a hin end product ajo ai sei monga to sumai ya chu ki hin so na ding sum hol na motive na hin thil jo sem le asim farming ball me da men sei tan lo pa jong chu en motive last target cho le sum ni so na ne la cha sum ti jeng he na ya chu hichi ti mong ding chu chapang potential a chu ga da ai the ala nu la pa te hin convince ding hichi hong le apai ti chu sei pi phot ding a hin aman hichi chu no ti khon te ala wang chun isol te ala ki si mai te na ai wang chu chapang abang hi chapang atam zo hi nu la pa thu ngai lo yong kin in sung khat ai in sung khat na jong cha te la nu le pa thu ngai jap ngai lo jap ki kin chu na ei yong an ki khuti hen cha te hu ti ta
ale so bang chu convince bol zo theham bol zo thelo ham chu nu la paten ki he ya chu ama ho career sim na ding i ma hu i lo wa le nu la pa tho bu sat nai tho azia chan wa ding i gel pi lei tu te in ei mo pu nai tho hin na a very wise choice very wise decision chu parents on la din a hin cha chu cha ten ati te ya tabang kana abu ten tu na che lo le ko ki pi se di alo le ka zamang di alo le ha sim ka nga de ti leu ho wang se le it's another case it's a case kana dil ngai chi a e ma de te hello tia na no bol na so ti the hello ya chu it's so wang chu consider ngai na yal phat ngai adi na hi le tu pi LinkedIn comment si ke ka te enjoy sai bang chun i society Kuki society le khat a team wang jul ke pon na quality awang ke ba quantity itam ma win na BMA ki kham ring hin na BMA tam ta I wa ina free a I mo a hi lo lang khana ten cha ki fel zong le I cha teo dei lam pa chu I sol wa na to neu cha hi zong le a bol pa su phalo kham ichla hi ipilungel ne ya ikat to question enable zu ikat a school kai le ka sim na wa ka hin pa ding hi IPZA metric zaya I lo le BAMA tam ta ki kha ma man cha the lo ham quality nei lo se education quality lo se a chu hi to ki ho la school tam bi ta ko mo win school tam ta ko mo win ji school ko mo hu quality lo ha atam zo school bol quantity hi na quality lo hi dai hi chi one of the factor ka hi sa no min hi ki ho hu school ko bol na ko 84 a khong ki pa no hi kanu zu ne ding hin phal kim zu radio announcer ma sa ben nu zu ka kapu kanu apa zu hi le tongkam sing sit one of the first pioneer missionary to Burma hi na hitsit sapang ho hin ko ngai du na za la ho kahin bol pat no hin just attach through ba ka ki pat no kahin bol sapang wang ka housing boy tin the student teacher ratio ko 25:1:31 hiti ho so hi si in na sa kin ka sapang ho to na sapang ho la na ka to ako na ka he do pi phan ti a hi le quality school quality nei ta ki bola bula ko na hung kai ho to successful student ka nei o MCS kha chong na school ko na ko ta so tiang la school tam zo hi biham da government na RT hung do ki to le no detention EPP ti le ka ha to po hin la ken ka dei dan ke bol dan so hi a hi le class 5 4 sim zo te hoi ta reading a ki bol thi ta ding na ating la ma ho express ki bol thi le ding azi chu e thing lang ni ho ki ho lang ho de se tian ga chai le si pa ya lu ti zu hin tian ya chu le kha chu phata cha he na le I ti mo se am ni ham man cha the de ding hi na ai la twa chu mo se am ho chu ka ha poi BMA lang wang chu ke to kha the pon na ai la 10 class 10 cha ya mo se am ho wang chu hi le abol thiu tam ta me workshop bong na to theyo a hi lo wa hi le tu la ya e ma khin su na the atama tam ta su le juga le aban long le mo se am sanga chu mo se a wa bu ne sanga chu pyam khat ma ho to the lo si pa ya ki ve wa lai wa amu le phatai ai la hi chong im cha successful hi ta lo wa hi zong le I tham craft lang ho ko na tu lai pi ha pocha asim ho lo le handicraft tam pi ta bol thiu me na handicraft tam ta bol thiu min atha se be se ong le hinli ma to wa na ho chu asa ana ama self sufficient hi de nga ye ate le ten ge ya chu computer knowledge chu them khat basic be he na le tu lai sura na tong ding hi ong le computer knowledge them khat be billing ho be azong hi na hi cho ong chu pang the hi atha se lo le to ding zum te ina yong engage hi na the ding mo na to the me na thil neu cha carpentry ho zong ma ho le ma hon sim them itha se lo wa hi le pathin in mi hem te hi lung thim ei pi pa hi man sa hi le
mu ase a di ki lo pi zo ina zong apachom ding abol the na a hi lo ala business song neu cha cha abol the me lo ku vet na khang tha cha cha tin ki be yu win din ama hol livelihood na dinga na ma hol self sufficient has o koi ma cha mu pa ki depend lo na ai la ma on support abol the na to ding long tam ta min se na to ki ti hi za cha pi lo ding he Mahatma Gandhi ka great labor hetis ona na to kiti ja za cha pi lo de ha na chi sum ga gyal da nin mo se am koi ma sa am lo ding I to thei khat na chu bu lu te te ding na to thei khat chu ma he le kha thep na he luang le labor na manual work ho yong bol a bol thei tho tho ati na hi le twin pu doctor JAMKHOGIN command si kini kati I ga na in zon ka sei ta hi zon ga chum bele khani ga ki ho le parents adam zo hin chilang career lampang hi entertainment lang bitaw na IPS elo MCS elo civil service exam la ki wo tin supportive pa hi na adang da entertainment lang sa hi ki wo ting la hin yaw khat support bol ko na like chuna bola le pikana dham sina bola la hiti khati ai wanga beyond that parents or against zing wanga hungsia success tam ta me na story ho ki hello ai ko na it's a ho society it's very common hi na ji mi tam ta ki ho piting it's very common question hi na so le answer khan jong hi ama sa pena so it begins from the family ka insumi te support po na ka family ho ni support po ka thil bo di ai ma kai ma o na u thi ma kan ki bola hi se di kai phai na han ai ga very inspiring jo ji na it's hi pi ra na society wa it's in na ham hi lo le mindset no pi chi it's le it dang sa thai ham nei se ni hem khat chun cha la nawan nei ting le dei ma sat pin chu ka cha chu officer hintin ai lo la mi za the hintin ne la cha sil la chen ne chan en chen han ti chu ma sa pin anu la pa te kinep na khot che hi jeng na ei mi te he tam zo hi nu e pa te le kha chem nei pon tu khang tu century awang che le tu era ti tau te cho le chom deu tan e ho neu lai e ho chen ge ya bang che na le chi nu e pa te chu ta bang career guidance he pa lo chu na blai na le kha ke sima ino no ki zu ya to a hi ke sin ga seilan science kana la hin na 10+2 a science kana lan a je teng le science ni pp bol them ti chu chapang sa ki wan ki do le so na general science an ki simin ka sim le wa graduation ke khat ka sai ta bonga hi to agriculture science pa hi selection kan mo ka galu chu kin ka de hilo chu ka ti ka upan ei sol chu ka upan admission ei bol pia kin botany ka sim kan sim ya ka upan ji BSc agriculture science hi na sim le tia hi selection kan mungal pa na chu kin chu tha sit dan chu kidang hin na ahin la ka upa hin anna gela chu hi chi sim le Manipur achila chu Manipur agriculture college ki ka no to central agriculture university a ki wondo aman amu sawa tu chi university khat hu hi te de hin ka nau pa hi chi sim sa le nung le oja hu hi te scientist hu hi ti chu amma het jo ma amma na het ja chu ja e no lu ka da dan chu ka seidum lo en na EPM agriculture science lo thing po farm bo thing na lo na si ta sima in khu ki sai dem ta kana gel pa chu ke dinga phat na khat ne an hi jata na khunu nga ding ka ki hin so na ding khat pathin en ei gon pin tun ei sol pa chunga ta ki pa na din jo kit ta chu hi chu right direction ki chu na amu ma sat hin aman kin kana mu lo chu ka ta sit na chu kin ka ki ham bola ko nei gel pi kunung le ka phat chum nei bon ta kaung ki gel tha ta kan sim ki na PG chan kan chain tu pathilung sin ka lunga kham ta pon na ka u chun wise decision an la ya chu to ki sim do ke case ka se mi tam piu me I dei pe no chu I cha te chu IAS le ti wen abana IPS le te abana doctor le abana engineer le ti wen abana tham scientist hung le ti chu I dei su ke wen a hen la I pa te inu te le kha chem lo ro min he ji wa chu
cái chân cái chân là gel tập bộ win tu khang eho khang cái tàu te eho khang awang so là mit ha ngan nu lapa te hung hi ta pharwa hi ipiham kachapa na simthe for example northeast region chu Manipur jong khang to loi chu na university tam na loi thoi hi chahi pp technical science technical training alola technical institute ipima NIT alola medical colleges or alola engineering MIT ho na dang agriculture university I mean the thing la university za no min hi cho hi budding university ngan a hin na ila hi kacha ka tu chu ching sim le nung le chance job avenue hung min te job prospect nai si he ti chu takhat imit i ha sa oi vet ngai ta chu aji chu sei bang wa chu zo management sei bang a chu political science graduate bu ha changaum alwa master chai PhD chai service accounting le service post ka hon na mi sang thum sang li candidate hong te le hon ho ya kila ni cha technical field a ilut phodai le chun for example to trading lang hita ata alol ibam handloom and handicraft ta industry that MSME major and minor industry to MSME ta ge law mo bang plastic culture ai lo le plastic industry ho dan na ai lo le to technical training tam piomin besides that sports university kita chu na sports a thanom ta khat jong chu sol sim sa the ta chu training pi the ta tun mary kom ho lo le thanggelin dongal ho nam dan chu ball team boxing team dim se long tan i cho jong hi minei lo te jong hi na chung so no ai chi tabang tha gum nei talan nei i cho jong chu ma le chu le kha sim sang te te service mun ri am lo ja chu hi tabang hong chu encourage bol ngai ti he na je chun min ni danga na se hin thinglang mi te thagum te he thi ata hi nei ei mi pasal thagum ta boxing ana chelo football na pe lo hidden talent tam pi ne hen so hi explore ke bol lo hi ho society to gay bon gay wa ta na sports la na hen khalani yong min pau bo hen adang chum nai lo na ya chu ki chip goal se heta ta lo la to jo se industry lang technical lang training lang i cho jong hi ho dinga hi thil phata hin na le kha sim sang se a service mun ding am pon tun mi tam pin a chap graduate phot le coaching ai solve ama standard ama quality ke hello wa coaching IS coaching ai mo sol tong chu thil pha hi di pun hi cha coaching aga chia degree mu di yong hello ama coaching competitive exam a chu coaching ai sol wa kum ham khat aga west na hin mula hin mu thei ngal lo ai lo ale tam khat mai mo ta hung ki no le kum la na tam ta na age bar hung hi do dim se ni ya su Delhi Mumbai Kolkata chi wa coaching hung ja wa ma chai lo wa clark chang LD cha hung ki do lo mi tam pi ni itu asan be se ola phalo mi jo na sei banga chu ei ma level la chu na to hi ki thim chu ngai ei ma level higher post se gel lo de ka ti ne men chu ama jam level cho ki he na hi chi ka level chun tong nge tia ki sap pot ngai aneve ai lo le chin ni post ne cha na ding in le khai chan kan se ma po tia lungia ni chi concept nei lo di anewa ki pa na le tong ato du sunga jong higher grade competitive exam pe ong mi dim se lo dim se ni ya chu thil hi service hi anew ali na ti lo ding ei thing lang mi te de nei lo te chun pathin ei pi chu la di pathin ei pi to di i ta stepping stone hong ma le chun asang yong mu mo pu ti adi na le tuin a chai na lam jong hitan na a chai nei ta ba a chai chai nei chom sa chan hin don anin la a chai nei parents so chule students ta te ho ko ma hi chi chung chang thai i vai tha na nei no ma nam ma se pen in pi LHUNGDIM ke pian no ma si asang lang ge wang chu ka ha ta pon la 10 ge ya chu ama ho performance tu ya hi
a parent ho ko ma chu na cha hi ti hin ta ama ho wang chu advice bol thi he sei pi thi hi na ama hin hi chi thanop na ne ya hi le medical langa chi no ma a hi le a chapang pa ama education a performance basis a chu anul apa ho encourage bol hi na hi tin tu la ya hi professor put hin say bang chun tu la ya hi mi le kha a hezep ta na nu le pa long a hezep tan I ama ho chun thil isei pi a la thin abang bang pu hungin ting I pikalo de ba ti thang da se yong som tan ki pa men hi na I zi chun ama performance to kitu a chu I pi hoi chi lai na chu chi a la medical line na chi a le theni ham ti chu ga agin cha the zovin te ti khat chu na hi chi ta bang khat chu ema expectation chu umzi e tai chu panga chu chi chun anu la pa ko ma advice bola na ting encourage bola encourage bola advice bola and happy ni ti na ti ki ba mai le pu doctor JAMKHOGIN LHUNGDIM nang chi a hi pi pai tha nai lo le sei mom ne ji chung sa nga hi cha te ho ti le nau te ho tua hung khang lin de ho simlai ho ko ma thumop na nom choi le ai pi choi le thanop na khat jong chu thu cho mai nan nu la pa thu ngai phot wang chu asi lampanga chei so lo hel de hin na he ma sa jab ho tua nu la pa le kha thim lo nei ho jong chun mi ki do hat ding chi career chi prospect na jab hoi la ham ta thamat ki do de wa chi career do siam ngai ka ti aje chu mi yo sin chi he thu pon chi e hosted hello le region context a chu pi lang chu ka chi a le future prospect on tham ti chu that phona career siam ngai not that mi sim banga min achieve asim mana sim lo di ei ma thanop na chung chu na chu nu la pa thanop nang chu vet kop ding balance ngai ka ti ahema sohon asei jong vet jap ding ei ma interest ong chu min suggest ei bol be se encourage ei bol be se lo ala hi chi te ti a tum nang chu bol lo di ka ti ya chu alang nia vet to ding a phapin chu zui phot ding ti chu cha te nau te chu ting le to le ka sim lai ho ding ka ga sei nam pi ni ki pa min na di parents join hi thai chana cha te decision in la khom lo di hi thai chana encourage le support join na bo di chu encourage le support hi bola hi a hi le ama dei khat jong chu ama dinga capacity nei lawa he la lungel jong hin thai hen a hin khela chlanga chung thai hin atam joi ho hin force i bang ji na by force in man lo di aji chu parents join role le ta ni hi cha te man da di chu kuna dei dam hi jong le cha te in a day lo pai ne kha innovate ba ipilam pang hi zong in za ge sen in sai mo i hun now so sumle pai hi tho tho hi IPS ta a modeler hi ta Miss India hi la ta Miss World hi la ta le actor hi ta doctor hi ta mechanical hi ta i hun now so sumle pai hi tho tho hi ji chun cha te decision pa hi e hon decide bolo win encourage support to le counseling jo bolo hiti tham khat na adi lo ai so hiti join ki support bo to le han I society wai khan tong na hung ding azi chu Kuki society hi garden khat pa cha khat se pa hi sa lo diu til I mai osi ki mi sa diu IPS ong yum diu MCS ong yum diu doctor engineering air hostess ai lo le architect amo sa kai mo ngai hi garden khana pa cha khat se pa le hoi pon chu le episode ki bo ngai poi ti chu I lau vai ho na society wai hu le pa te cha te hi bilam panga IPP hi song na hin in a support wa decision la sa di he ti chu a chaina la se hin ki pam he zin tunia ding agenda Manipur Kuki discussion ar his and child tin chu le tunia panel hungten ni song chu che on na impact TV Kuki channel thalai din ki pa thu ka hin khong ni hi hi tuni program vet na wai phat chom pi now impact TV Kuki channel official website a comment le feedback ni hin pi thayo he tunia ding in channel ki chai tai muntina hi si agenda Kuki edition discussion ar bezosi na bon chavin mangpha